Bah, ada mak juluk. Rapi tak? Ratu dia. Ale, lomar minggu. Lomar minggu deh kan? Rak mahita merdalan dah. Unang langa-langa salah kau merdalan. Dah. Beda, Mak. Mak Uco. Nasarang besile ni baju pakai umar minggu. Buah, hore dah mak juluk. Asing. So nasing suku-suku mu. Tu bulan lal hulan ni pakai ni dah tu gereja. Hulan ni mah terus baju mula-kula. Boldang baju na hijui. Hulan ni mah terus. Dah mak juluk. Oh, terus si baju dia pikir ho. Rohai masa lihat selau tu gereja mabigi hatan itu hani. Oh, lo beda ida. Baju mpe bereng ni. Bagi kira nang marunan. Tang milo horo ida. Robbe kamu sih orang sih baju mana keda. Dope. Sesudah ada di parhoko. Babeta. Nanti lebet di tenang. Oh, lo maju ida. Husuk maju ho. Robbe ngadu baju mukan. Sepejak melati marari turhokan. Boldang sepejak jahis malingkar. Iro kan ida. Dah. Dang perlu dah. Mang narobbe ngapita ho mang naberu. Mang sepejak dia pita hoi. Napiting kan yes. Rapi. Ai do lau tu gereja. Dang kusina beru mang nana robbe ngapita hoi. Molo songon ida. Ami lo mamakai. Au tago na unang marminggu. Ay ba, sura pola may ida majullo. Kamar baju na ringgan ne. Rapi mu se. So nasalang-salang alo tu gereja. Oh, lo pida ida. Ngasongon ni baju musiha margati. Apalah mas mu piswarong. Ay tu pakainya mas mi. Cici mi. Golang mi. Anting-anting mi. Kalung mi. Ngasongon na sumano tik. Dah. Tarhonado penimu mamake mas. Mas ni si mapakyo ko dah. Haru baju ko penimu ida suhia margati. Lah mamanu mas. Toy meda. Au nadongi pe ho pakke la tu gereja. Dah. Ay lang harok ka be mas mo. Ay do tu ate. Ay haru baju petah ya sutar torho. May laki. Molo au songon ni ida. Tumagog mau nang marminggu au. May ilaw di berek kalak. Lalak hulan ni mulak-ulak. Ba soro pola may ida. Edang hamoraun manang baga ni pahiatta. Laos patuluhonot tatutuhani. Jahat apa? Tulus ni roha do eda. Do haserepon ni roha. Ima lobo halta. Lau tu bagas joro ni tuhani. Dang siap pahean manang mas. Hola bolo ni. Terus marja mitai do ho. Edo kumanya na subuh tarabe kosong nawon. Nopla si marja mitai eda. Atong ipita ho eda. Edang tola po eda mangihutone eda do donga-donga mi. Manya dok sernakan ni. Kenapa lah si udah ngalasammu? Unang merapi tak bolsong ni. Ho perjolo mana perjolo? Beta meda. Rak mahita. Belo marlo ngarap ko. Dang nang wadong di hari ham. Lam ho perjolo. Perpuri piak. Bah. Kejam lewe dah mak juluk. Gijang ne hape roham. Mati ngoma perjolo perpuri piak. Itu sih perjolo. Perpuri mah. Milo marlo ngarap ko. Ago jo Tuhan. Leanai HP jol mama merengi bajol menepu kuson. Bereng lama ucok. Bolongan satu di gereja. Unang ipajonok ko tu. Jala unang dipakuling ho di gereja dah. Bahasa. Wah, oroi dah mak juluk. Gabe di botol manuk kita namar tetangga. Mila au. Oh Tuhan. Lea mahambo ni roha dia dah mak juluki. Jala paturu matu aja pala nalomaki. Asai dalam mu pasahat tu pasu-pasumi tu au. Unang lak leas rohani dak majuluki mamirengau. Beda mau ucok. Dah pertanyaan kamu? Oh, ada tu pertanyaan dok. Pe maju tokid dah mangajal. Tokid dah. Hatut meyani dah. Terlambat kita nong. Dah majuluk. Langsung saya berjus tokin. Pe maju. Pola mah koroi adalah pertanyaan. Emang ada duit nong di sini mau ucok? Patut me. Di boto hoy dah mangan. Pe maju ngalu jo nak kaning mulai sakarito. Malim se. Bang maju tokin. Terbahaya kurang malam. Itulah cerita beda pala sajam nai. Patut me. Mula weda mau ucok. Singa jadi orang manga bola tu pertanyaan. Songoni dah terus ida mau ucok bola tu pertanyaan ni mah. Boh. Bah songoni dah. Bah sedang mangko. Dang mali horoi dah. Di sana nung di pertanyaan ni dah. Manga dohita. Di pola mangko si jebu. Dah.
Harap ne ruham mangak ko di pertanyaan ni dah. Dang boy songo ni. Musa tersedia di bote na mangkitan nong disi. Ah, Suruh aku mau tuh. Enak sore dah. Lewat apa sa julu jauh ni dek sornopi. Ubegi ruh lagi menal tali jagal. Berarti kan nalo mengalap jagal di pertanyaan sonari. Maka anda mangan sejemu. Maka anda pahat menonton lebet kita. Ipu di hitan nong. Dia bilang dapat kita. Mita. Tersedia mah di boto hoy dan jagali. Atau pa na menal tali dan ni pinahat doha lagi. Terdiri po may jagal. Kana dong do pinahan ni Mak Sornopi. Ima na menal tali ima rai. Terus ihara roham mangan. Ang busong ni. Oh, dah mungkin. Ya gitu ya. Nama kalau pejagal doa lagi. Jadi, ala na ibigay na roha pinakanik kalaki menal tali. Iba na sungon na rin gas roham lang pertanyaan. Atar songon ni mak. Oh, lo masuk tungi de Mak Jullo. Jela ni roha iba na sungon na rin gas roham. Nang hara ni rohan yun na. Iba na hapi biasa no suya pertanyaan. Suya luto rin gas siya roham. Keterhilali dia. Malu selimang. Bay dah. Rohan ni hapi pangalahom. Mokus ni hapi ho. Ah. Pahat menyanyi. Licin ni dah. Oh, lo dah. Kaya macam sepat tu je perikod dah. Beta mah beta. Beli hata. Ini kena sedunak kan ikam ida mau ucap. Ito ba ida Mak Jullo. Wabe no ni do pinatolak. Mula ida tak lang bikin asin. Ayah kamu tak pun ikan asin. Ida. Si pata lagi jangan nyaruham. Ini dah buat ikan asin ida. Ida Mak Jullo. Pai majo. Boh. Ina buharu nang ida Mak Jullo kon. Naking rak tu pertanyaan aduh hamil lau merdalan. On tinggal huni bedi pudi. Lah musim marungut-ungut. Apa nang ida Mak Jullo kon. Fotonya naking songoni. Tang laut pertanyaan. Ida Mak Jullo. Aduh. Hidup mula pertanyaan terus ngono hodem bohim. Lama huwa ida. Ayo maju ida. Isina sujuk rohan songoni. Ngaji banaking dang mga sejew. Habis saat di simu saya pertanyaan ni. Dang mga muse. Cutir roh aku. Beuh. Jadi ala na sumangani roh di pertanyaan iba na songon na hodem bohim ida. Beuh. Nang buh songon itong. Ida. Roane habi pangalaho mate. Lahu tu pertanyaan hulam mengitis pangano doho. Amang tahi ida Mak Jullo. Jiba roa. Engatok malay ba. Habi ro pala mga pidi pertanyaan lastar bini Mak Sornopi. Mang namigo maknya di ban. Ola tes manis mak. Habi dah atau harap piro hakku mga disi. Hurip puro na mga pejagal halaki. Ida Mak Jullo, kira Mak Jullo. Ena buharu ho. Ita tu pertanyaan ni lo mamuji Tuhan do. Mabegi hatani Tuhan ni. Marpungu hita rapak dong atas hapor siaw ni. Datang dah bela tu si panganon. Ah, nabuhado ida Mak Jullo kon. Pau pangalahomi ida Mak Jullo. Dang boy songon ida. Oh lo beda ida. Asarong selamat di ban. Anggo butuh hesong ni dang la pertanyaan. Jiang ko sarong do si beno ni Mak Sornopi. Kabolo pertanyaan dang sikko si Pak Saon mangan beno ni perjawi. Molo sanggup di bae mangan ida. Bolo dang sanggup si buhabe non. Molo tung peholan air putih di bae ni dia inumutta. Ni hamula te homme. Makor hopa supa sumai si tiu-tiu itu hita. Unang ko semanga dipikir ho di pertanyaan. Nya. Ni merupi dia mau ucap. Siapa tahu ngan malih ni be. Beta. Mulak meta eta. Apa orang inon? Ah, lam ho mulak. Dang mulak kau. Son na mau. Bunang. Siapa tahu mau po. Sok ko tinggal ho. Mau cok, tunggu dulu. Mau cok. Apa Mak Jullo? Dari mana dia mau cok? Kok bawa tikar? Ini dia Mak Jullo. Dari rumah Mak Sornopnya aku. Minjem tikarnya ini. Untuk apa kau minjem tikar? Tapi di rumah kami nanti pertanyaan. Biar ada untuk dipakai tikar ini. Oh iya ya. Lupa aku. Di rumahmu rupanya pertanyaan nanti ya. Tapi ngomong-ngomong dak,
Ini kan masih hari apa coba? Kok coba kali tidak minjam tikarnya? Ida mak julu. Mau pergi katanya. Ida mak Sornopi itu ke Tarutung. Ada pesta katanya. Jadi 1 minggu ini orang itu di Tarutung. Makanya aku minta kian sekarang tikarnya ini. Oh gitu ya. Ida mau cok. Ngomong-ngomong, masak daging apa kalian nanti di pertanyaan itu? Tengok nantilah Ida mak julu. Apa yang ada nanti dibuat itu aja lah kita syukuri kan. Maksudnya tidak mak cok? Nggak masak daging kalian gitu maksudnya? Ya mungkin enggak lah Ida mak julu. Apa? Nggak masak daging kalian? Mak Uco. Sok-sokan kau terima pertanyaan di rumahmu. Padahal nggak masak daging. Jadi mau gimana lagi dah mak julu? Kan kalau udah ke rumah kita jadwal pertanyaan, kan nggak mungkin kita tolak. Kecuali kita ada urusan mendadak, baru bisa lah kita geser ke rumah yang lain. Iya pun, masak pertanyaan di rumahmu nggak masak daging kalian? Berarti nanti kita nggak makan dong. Ya, kira-kira begitulah Ida mak julu. Jadi nanti kita makan mie atau kue gitu aja mak Uco? Itu pun belum tentu juga Ida mak julu. Apa? Makan mie atau kue pun belum tentu juga Ida mak Uco. Malu-maluin kau mak Uco bah. Kok malu-maluin sih? Emangnya kalau pertanyaan itu harus makan ya Ida mak julu? Ya iyalah. Kalau nggak makan, ngapain pula kita datang ke pertanyaan? Ada-ada aja Ida mak Uco ini. Ngapain kau bilang? Dengar ya Ida mak julu, ke pertanyaan itu bukan untuk cari makan, tapi untuk memuji Tuhan dan kebaktian bersama. Juga untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita di pertanyaan itu Ida mak julu. Bilang aja kau Ida mak Uco nggak sanggup bikin makan. Gak usah banyak kali ngomonganmu. Iya memang Ida mak julu, nggak sanggup aku bikin makan pertanyaan di rumahku. Tapi kan bukan berarti aku harus menolak untuk pertanyaan di rumahku. Kenapa tidak? Masih ada waktu mak Uco, masih sempat itu. Kalau nggak sanggup kau bikin makan di rumahmu untuk pertanyaan, tolak aja dulu. Minta dipindahkan aja dulu ke rumah orang lain. Masih ada waktu. Enggak lah mak julu. Pantang bagi kita kalau udah jadwalnya pertanyaan di rumah kita tolak. Apalagi alasannya hanya karena nggak sanggup bikin makan, kita tolak. Enggak lah mak julu. Ya udahlah kalau gitu mak Uco. Kalau nggak makan kau bikin di pertanyaan itu, ingat ya mak Uco, nggak datang aku ke rumahmu itu biar tahu kau. Lihat aja nanti mak Uco. Sok-sokan pula kau terima pertanyaan di rumahmu, padahal nggak mampu kau bikin makan.